kum samhi samhi paruk le samhi samhi pasari a Eastern Headquarter suai tu te hoinia wanna hun nan nei don lia hey Eastern Headquarter Executive Committee meeting tami samhi panga suai tu te hi nizan masa khan ganin ditir ko maro chu vai na ditir vele sim kha thain kan sia a samhi samhi pali le samhi samhi panga Eastern Headquarter office bearer sekha ka ko piang te kha khomai nan thun na tang khan lo ding sela anni hi a lui chanan chan to do na ni thar kan puan to do na bangin ti chon samhi samhi pali le samhi samhi panga Eastern Headquarter chairman tu pa sin thang ve ya khomai lo ding sela ale hello moment vice chairman tu pa ral jinga sai tual ani hi kan khiat awang khan dam lo na wangin kan jinga ar tel ve theilo ani one secretary upa lal biak luang asial ho ale hello moment assistant secretary pu wanal pe ka champhai ole hello moment financial secretary tual upa pc lal hun moya tamsa ale hello moment treasurer upa wanal sampuya champhai ale hello moment khami te kha kum sami samhi pali le sami samhi pama Eastern Headquarter OB te ani tichuan Eastern Headquarter Financial Secretary tualu pa PC lal hun moya kha zia sual paloma silal hun moya khan ron tichina ka kha si ni lovin PC ti sok tu le patwa wan ni hai hi ke ta ai poi mo re khop maya suai tu thar kan puanga nga suai tu thar puan te hi he lai mi pui ma a hian an ron dinga chaklam atangin chairman adinga nga vice chairman in tiana dot thanga tiang kan kan ding tlang thanga mi pui lam an hoi zela te jon mi pui lam an hoi zela nga trong sang ni som di paruk le sang ni som di pasari chunga Eastern Headquarter office bearers tu te chu heng mi te hi an ni don ani chairman upa si thang ve champhai vice chairman upa laram timoy asial ho secretary pastor R Vanal Vena sai tuan biatu assistant secretary upa lal biak luang asial ho financial secretary tual upa PC lan hun moy atlang sa treasurer upa vanal sampuya champhai ale hengni te hi kum sam hi som hi paru le sam hi som hi pasari chunga Eastern Headquarter suai tu te ani don ani te chuan appointment letter hi kan lan ha langa te chuan kalan zo hian pastor vanal rem ruat kima sial hok bial tu min hun ron bang chun zom ha mai sela atha ange ole ti chuan khongai helam ron hoi to sela ti chuan le min mi puila ma san han to nu re ta mula ole khan appointment letter hi kan lan ha don ya ti chuan chứng trực nó tuổi hết là đi đó
thian tim hingin hriat athia che chu pathian chu idam chu na ta pathian lo se ko ran le Eastern headquarter kon chung zong zonga rorel na le ko ran mi te iswai na ko ma pathian in fin na pe sela rem hriat na te ne itha te chu siam thar chak sak che sela lalpa pathian chuan ti chak thar se amen amen pale zol nei le papale tharau thiang dim dingin sia che kim ti thei pathian zong zong te pathian chu idam chu na tan I pathian lo se itak sa chung thu a khrisel na in thuam che sela kan pathian eng kim ti thei chuan ti chak thar che ro se apin na le arem hriat na in thuam che sela ran ho te tan pa mi tingin kan pathian chuan mal som che ro se amen pale zol nei le papa le tharau thiam dim bingin hriat athia che chu pathian chu kumsal tam tak thegin idim na kun pi sa ani chu idim na kun pi sa lo che ro se leilung lo khobel pin na le dawan pin na in thuam che sela sak na le christian na ese zero se aput thakli chakin isabana zel sak che sela ani kan pathian tharau thiang tin chuan kai zero se nang su engkim chunga thunei tu in ompui zel che sela yen kol le iswai ko kan ta thamon na le malso pa ise tin Israel te pathian chuan malso zero se pale zol nei le papale tharau thiang dim bingin hriat athia che chu pathian chu kong chu chawa ni amiu lo ge sela me poite kan za in dingila tan chong trai satna ne yango